Kiram tang signifying ko ra hinir ni di furong supia long kido kasa don ria thengno long Hill State Democratic Front T hek pen HSDF song atum det pia dang long diesel petrol lapen dang long hormu hortar lapen kar biang long rada jak ding klui pen kar I article 244A prabjin pen nang pachun pinang jipura kachesong padopon. Kidam tang sam assembly ki ligang theklang det pen det pia dangalong petrol diesel anam ki paso sining lekai ako det pia dangalong ason tin sedami hormon nam sedami nang bat pi khanjang lo la so jok ki duk dera rada tumapan penang an kasik sak nang dolo bangso puthak HSDF hin pen matha ponsi ka chisong sai teng pon la bangso ka chisong hut HSDF amai phur rajan timung kaning je ponateng ke karbiang long pen di mahasau arara kar ya bangke alam kaning je chot lapukali det nang je article 244A puthak bangke ki pachun si kenang je ke ACM hang ki thekar ta ningkan troxi kebra ponang pleng tanglo pulute ko an si karbiang long pen di mahasau arat chisong thunang hilang national party ke chari ningkan thom kep likep nang jima karbiang long pen di mahasau arara kar I article 244A ki pachun ji aphan pata rajan timung pen ning je pon Laki lahelo je MLA Aresal ke klan te nomor Chief Minister atum kanduk tawe semi kende ajo peramasi petrol diesel motor pe bat laplo lapen karen bilanda pe bat laplo lapen sang khan kuruyate dali pias musudana keco yang chihana amor pe bat elo lasi non jasemet ini tum hegalo Kedam tanga por hub news channel lang itum news channel lang oto itum longo Facebook live lang oto longo ini tum Aslam Chief Minister Dr. Himonto Piso Sarma ning je ponlo lapangso ator ke pan najo rat atung kisung nang onang lo misalang nita pirlo long akar I karbiang long west karbiang long akar I autonomous state lak alam ning je chot kali nang ji on name akam picun unang ji autonomous ini tuh atau kemana akar itu lasi labanso autonomous state putar ini tuh prabjin per ini tuh implement serak rak nangji athema non karbiang long ini tuh hek tulong long 75 years complete non 76 years ningkal nangkin dulu sampai ko anak jaksa tuh cesolong nahela lasi nangkin bibekji autonomous state mulote ini tuh ningkan troksi kebra po ningkan troksi kebra trok anak nih non setame tuh teknologi ini tuh kongres taningkan trip cari lo BJP taningkan trip cari lo ningkan thong pala national party tuh alang itu sampai itu panang lasi lake kacau baik acting alam lapen lake kacau baik nang non tame ini tuh ake hai doktor tani ram hang alang di SMP ning jedun lo lakat kaning jedun hai bote ni tu ma party na choro lo lapen lakaning jedun thaya bote choro parping lo seta jasemet ini tuh chongsi MSC election aphan put long na aphan chot lakan alia bedet halapu Meghalaya pen West Karbiang long ahoy long kai kia long li ahoy puthak kedam tang ki ECCM rong hang la pen team Karbiang long ka humri dam hut ki thir thip amon samsi ki pado damlo mapu sitami kali laki skima phanchot si kedam chot puta ningje pontu halapu HSDF kongchun bang sarsing tirang pen kaninje pon tengki ron pachidana pangki kapre ka dera long sitami garia jang thu pen danglo hormu hortaranam ki paso bangki Ladakh India dera long
lasi petrol diesel anam ki pasojok hormu hortar du an sedami anam paso etlu lasojok kiduk dera radi tumabang ki sungprung khangjang lasi prabjin pen petrol diesel anam pajung thu nangji pusi ninje pontu Karbiang Long Autonomous Council kacari itu labang so hempre kaputak kengkam kacijor lapen implement dia thang kengkam cijor jadi ta join si number 1 nili tum ladak pini nili tum song nangkok lo lapen number 2 nili tum kaci song abang elalo non amat Karbiang Long Assam lapujot kali Indiang kang pilong si hormu hortar ador kisu labang so hormu hortar ador kisu long itu long atok anu kedo lanco takalilang inlong along rielong kiduk kelak akhe itu pinangan angkatura tiptong nangkok lo. News Report KTV News.